Mu kiganiro kigufi maze kugirana n'umwe mu banyamakuru bakorera mu gihugu cya Uganda, ambwiye ko urebye i Kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda, ibikorwa by'amatora byagenze neza ku munsi w'ejo, nta gikuba kigeze gicika, nta myigaragambyo yigeze iba. Icyo ni kimwe. Ariko icyo abantu baba bategereje cyane ni ukumenya ngo ese ibirimo birava mu ibarura ry'amajwi bihagaze bite. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu bitangazamakuru ngira ngo bitandukanye, mwabonye ko hari abanditse ko Museveni ngo yaba ayoboye ngo n'amajwi agera kuri 61, mu gihe witwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu ngo nawe akamukurikira akamugwa mu ntege ngo n'amajwi agera kuri 33. Yambwiye ko ariko byazaramutse bivugwa, ndetse ibyo byose bikaba bikubiye mu majwi yabaruwe mu masaha nijoro ku munsi w'ejo nyuma y'uko igikorwa cy'amatora cyari kimaze kurangira, ariko ko bimaze gutandukana n'ibimaze gushyirwa ahagaragara na komisiyo y'igihugu y'amatora muri aka kanya ubu tuvugana, yuko icyo gihe ibyo byatangajwe ku munsi w'ejo mu masaha nijoro nuko Perezida Kaguta Museveni yari ari imbere n'amajwi agera kuri 61, ariko wareba abaturage baramaze amajwi yaramaze kwarurwa amajwi 28, wagira na miliyoni 21 z'abaturage b'igihugu cya Uganda, ukumva ko n'ubundi nta kintu cyakaba mu gihugu cya Uganda. Ntabwo twamenya ukuri kubigomba kuva mu gihugu mu matora y'umukuru w'igihugu cya Uganda, kuko niba bakubwira ngo ni 1% ry'abantu batoye, amajwi niyo yamaze kwarurwa ni 1%, ahubwo andi makuru atunguranye akomeye atugeraho nk'uko umunyamakuru mugenzi wanjye maze kubimbwira, ariko utifuje ko naza gutangaza amakuru ye kuko akora kimwe mu bitangazamakuru bya leta mu gihugu cya Uganda. Ambwiye ko ubu tuvugana cyari mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kampala ndetse n'inkengero z'umujyi wa Kampala, ubu ngubu amajwi amaze gushyirwa ahagaragara na komisiyo y'igihugu y'amatora agaragaza yuko uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ari we uri imbere n'amajwi agera kuri 60 ubu tuvugana, mu gihe witwa Kaguta Museveni afite 42. Makuru niko bivuga 42, ariko se ukibaza iyi mibare yo yaba ifite irihe shingiro? Niba Robert Kyagulanyi Ssentamu afite amajwi agera kuri 60, Yoweri Kaguta Museveni akagira amajwi agera kuri 32, mu by'ukuri bivuze ko uyu Robert Kyagulanyi yaba afite amahirwe menshi cyane yo kuza gutsindira umwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko nanone biracyari bibisi cyane bitewe nuko hari amajwi menshi cyane, ngira ngo na komisiyo y'igihugu y'amatora ku biro by'itora henshi cyane bazindukiye mu gikorwa cyo kubarura amajwi, barifashisha uburyo butandukanye kugira ngo baburure amajwi vuba na bwangu, kuko bivugwa yuko amajwi y'agateganyo mu buryo bwa nakuka agomba gutangazwa amasaha agera kuri 48. Bivuze ngo ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo tuzamenya ngo ninde utsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda, cyangwa se rwabuze gica. Hanyuma Perezida Kaguta Museveni ndetse na Robert Kyagulanyi wenda hazongera abandi matora muri rusange. Ariko mbibutsa ko ntabwo ari abakandida babiri gusa, hari abandi bakandida bagera kuri 6, ariko abo ngabo ntibavugwa bitewe nuko nta numwe ugerageza gusatira aba babiri, uwa NUP ndetse n'uwa NRM, ishyaka risanzwe riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero aya makuru nk'uko aturuka mu gihugu cya Uganda, reka turebe wenda imibare noneho uko igenda ibigaragaza kugeza amagingo aya ngaya, nk'uko kimwe mu bitangazamakuru cyagiye kibigaragaza muri rusange. Bikavugwa yuko nk'uko byazindutse bitangazwa na bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye byo ku ruhande rwa leta mu gihugu cya Uganda, bati Museveni ari imbere ya Bobi Wine, ati mu majwi y'agateganyo, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga. Hagati aho ngaho ariko se ikindi kibazo umuntu yakwibaza, Bobi Wine ari he? Bobi Wine biravuga yuko yamaze gufungirwa iwe mu rugo, ndetse n'umuryango muri rusange, inzego z'umutekano zagose urugo rwe kugira ngo hataza kubaho uburyo bwo kuba haba umwuka mubi, ndetse hakaba hatangizwa imyigaragambyo. Ikindi ni uko agace kose atuyemo kamaze kwimwa cyangwa se kwamburwa umuriro w'amashanyarazi. Ibi byose birimo birakorwa mu kwirinda ko haba imyigaragambyo nk'iyabaye muri 21 ikaza kugwamo abantu benshi batandukanye, cyangwa se nk'iherutse kubera mu gihugu cya Tanzania. Hagati aho ngaho rero nk'uko ibitangazamakuru bya leta bikomeza kugenda bibigaragaza, bivuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora muri Uganda yatangaje ko mu majwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari we uri imbere, agakurikirwa na Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine. Nubwo ibi byose bivugwa gutya, bamwe mu bayoboke b'ishyaka rya Robert Kyagulanyi batangiye kugaragaza cyangwa se batangiye kubyina inshinzi, bavuga yuko amatora kuri inshuro aribo bagomba gutsinda, ndetse ko umuyobozi wabo Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine ari we ugiye kujya mu ngoro mukuru w'igihugu Entebbe, ari we ugiye kuyobora iki gihugu cya Uganda, mu gihe Museveni yari ategereje manda ya 7. Amajwi y'agateganyo rero ibyavuye mu matora muri Uganda yatangiye gutangazwa n'ijoro ryo kwa 4 ku munsi nyirizina amatora yabayeho.
Bwana Museveni afite amajwi 61.7 nk'uko ibyo bitangazamakuru byavugaga. Robert Kyagulanyi akagira 33% kugeza ariko kandi Museveni yatowe n'abantu bagera ku 14,000. Birumvikana ko ni abantu bake cyane ugereranyije n'abaturage batoye ku munsi w'ejo 14,732, mu gihe Bobi Wine we yatowe n'abantu bagera ku 7,753. Amajwi yose akaba amaze kubarurwa ni 23,496 kugeza mu ijoro ryo kuwa kane. Amajwi yaramaze kandi kubarurwa nayo ku biro by'itora 133, bivuze ko ari 1% by'amajwi yose. Biteganyijwe ko mu gitondo cyo kuri wa gatanu kandi ibikorwa bigomeza hatangazwa rero n'andi makuru mashya y'iki aya matora yo muri iki igihugu cya Uganda. Muri rusange abantu benshi bategezanya amatsiko kumenya ngo ninde uraza kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda. Ni Museveni imyaka 81 cyangwa se ni Robert Kyagulanyi imyaka igera kuri 43 muri iki gihugu cya Uganda. Ndacyakomeza gukurikira ndetse mu kanya gato hari amakuru turimo turabatunganyiriza. Ngize amahirwe ndi inkuru naza kuyisoza yamaze kongeraho kugira ngo nze kubabwira amakuru y'ubwino akomeye cyane turimo turakurura aturuka mu nzego zitandukanye mu gihugu cya Uganda kubyerekeye aya matora. Hanyuma biri gato yuko wenda turaza kugaruka kuri aya makuru, reka mbanze mbabwire andi makuru y'ingenzi nayo akomeje kugenda avugwa. Reka duce i Rwanda muri Angola. Babwire ko Perezida Joao Lourenço yakira abayobozi b'amadini muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu itariki ya 14 Mutarama. Perezida Joao Lourenço wa Angola uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yakiriye i Rwanda abayobozi b'amadini bo mu matorero Gatolika ndetse n'Abaprotestanti Senso na ICC yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Angola, ng'ibiganiro byibanze ku kintu ukuntu ibintu byifashe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe umutekano ukomeje kandi guhungabana mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi biganiro nk'uko Perezidansi ikomeza ibivuga bije nyuma y'uruzinduko rwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo i Rwanda muri iki gihugu cya Angola. Amakuru akomeza kandi avuga yuko mu gihe cy'icyumweru umukuru w'igihugu wa Kongo yakoze uruzinduko inshuro zigera kuri 2 mu murwa mukuru wa Angola kugira ngo aganire ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo na mugenzi we Joao Lourenço. Akaba rero bivuga yuko ashaka gukwepa ibiganiro bya Washington ndetse ni Doha. Hanyuma andi makuru aturuka muri iki gihugu avuga yuko ingabo z'u Burundi zakubitikiye mu mirwano iyo muri Minembwe. Ingabo z'u Burundi zikomeje kandi gukubitikira mu gace ka Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano yaramutse izisakiranya n'abarwanyi bo mu mutwe wa Twirwaneho. Amakuru yageze ku masoko yacu y'amakuru yizewe muri teritwari ya Bufizi imirwano iri kuberamo, avuga ko ahagana ku isaha ya 11 z'igitondo cyo kuri wa kane tariki ya 15 Mutarama aribwo imirwano yatangiye. Urusaku rw'imbunda ziremereye cyane zoroheje rwatangiye kumvikana hitwa kuri Baruta, umusozi wa rusanzwe kandi uriho ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Hanyuma amasoko yacu akomeza kandi avuga ko saa 2 z'igitondo imirwano yari imaze kugera mu gace ka Rwicankuku iza gufata kandi indi ntera ubwo ingabo za FARDC zazifatanyije n'abarundi urugamba kandi zitabazaga drone z'intambara. Mu saa 4 amakuru kandi avuga ko Twirwaneho yaje gusubiza inyuma ingabo z'u Burundi. FARDC na Wazalendo zita kandi zigarurira Baruta kandi umusozi muremure cyane ku buryo uri hejuru yayo uba ureba Minembwe no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi nyuma yo gutsindwa zahise kandi zihungira mu ishyamba ryitwa Zero. Amasoko yacu kandi avuga ko mu saa 5 n'imirwano yabaye nk'icogora, ariko mu saa 10 z'umugoroba yongera akubura mu buryo bukomeye. Amakuru avuga ko kandi Twirwaneho yashoboye kurasa imwe muri drone ebyiri ziriwe kandi zihanganye n'abarwanyi bayo. Amakuru atugeraho kandi avuga ko ingabo z'u Burundi zambuwe ibirindiro 5 birimo ibyo ahitwa ku Muzungu kuri Baruta. Kugeza ubwo iyi nkuru rero yatugeragaho imirwano yarimo ibera mu marembo y'agace k'ingenzi cyane muri teritwari ya Fizi izwi nka Prezero, mu gihe aka gace kandi kaba gafashwe. Abazi kariya gace kariya karere bemeza ko Twirwaneho na FC23 kandi basanzwe bafatanya urugamba baba bafunguriwe amarembo yo kwerekeza umujyi wa Baraka wa gatatu munini cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu ndetse na Uvira. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye niwe uyoboye iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se niwe urongoye
nk'uko abarundi babivuga. Uyu muyobozi rero w'igihugu cy'u Burundi akaba yikomye abanga kumugira inama bagamije ko ayobora nabi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu cy'u Burundi yahishuye ko ari abakorana nawe bamwifuriza kuyobora igihugu nawe kugira ngo bazamusimbure ku butegetsi. Ubutumwa yabutangiye mu kiganiro kibanda ku miyoborere ye cyabereye muri Hotel Club du Tanganyika i Bujumbura kwa 14 Mutarama 2025. Ndayishimiye yabwiye bitabiriye iki kiganiro biganjemo abayobozi n'abahoze mu nzego nkuru z'igihugu ko abantu bifuza ko ayobora nabi mu Burundi banga kumugira inama birengagije ko ibigenda nabi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Yagize ati bamwe banga kungira inama batekereza ko nintsindwa bazansimbura, ariko nsinzwe igihugu cyose nicyo kiba gitsinzwe. Umukuru w'igihugu kandi yavuze amagambo mu gihe ubukungu bw'u Burundi bwasubiye inyuma ku kigero kidasanzwe muri kuva muri 2022. Abakurikiranira hafi iki kibazo bagaragaza ko byatewe n'ibura ry'amadovize ndetse bikomoka kuri petrol. Hasigaye kandi umwaka kugira ngo amatora ya perezida w'u Burundi abe. Mu buyobozi kandi bukuru bw'ishyaka CNDD-FDD havugwa umwuka mubi ushingiye kudahuza amahitamo ku mukandida uzarihagararira. Bivugwa ko bamwe mu bayobozi kandi ba CNDD-FDD bashyigikiye ko Ndayishimiye yazongera kandi guhagararira ishyaka muri aya matora, ariko abandi bo ntibabikozwe ngo kuko harimo abashaka kandi gusimbura amakuru y'igihugu. Mu gihe kandi havugwa uyu mwuka mubi, uyu munsi Ndayishimiye kandi yagaragaje ko abatekereza ko azahatana mu matora y'umwaka utaha bari kwihuta kuko batazi niba icyo gihe azaba akiriho. Atari ko se murabizi ko nzaba nkiriho ntabwo nzapfa. Rero ari Ndayishimiye. Hanyuma babwira ko uwitwa Donald Trump yarakaye cyane, ndetse kandi babwira ko Amerika yatangiye kugurisha petrol ya Venezuela. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangiye kugurisha petrol ya Venezuela, aho mu cyiciro cya mbere kandi cyashyizwe ku isoko yakuyemo miliyoni 500 z'amadolari Amerika. N'amakuru yatangajwe na CNN ivuga ko yakesha umwe mu bayobozi ba Amerika. Uretse iyi petrol kandi ya Venezuela, Amerika yageje ku isoko mpuzamahanga byitezwe ko minsi iri imbere izagurisha indi. Kuba Donald Trump kandi yatangiye kugurisha petrol ya Venezuela ntabwo ari ibintu byatunguranye, kuko ubwo ingabo z'igihugu cye zari zimaze kandi gukora ku butegetsi, Nicolas Maduro yavuze ko iki gihugu kizacungwa na Amerika, petrol yacyo igakoreshwa mu nyungu z'abaturage, mu gihe kandi indi izagurishwa kugira ngo abanyamerika babyishyure. Yavuze kandi ko abanyamerika biteguye gushora miliyari 100 z'amadolari Amerika mu bikorwa byo kuvugurura ibikorwa remezo bijyanye n'ubucuruzi bwa petrol muri Venezuela. Venezuela ni kimwe mu bihugu kandi bifite petrol nyinshi cyane, kuko bibarwa ko yihariye 17% by'iboneka ku isi hose. Mu gihe ku munsi w'ejo ibihugu bigera kuri 55 mu gihugu cy'u Rwanda, Bwana Trump yafashe icyemezo gikomeye cyane ari mu Rwanda n'igihugu cya Uganda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhagarika visa ku bantu bajyayo mu buryo bwo kujya kubayo mu buryo bwa burundu. Ibi byose bizagira ingaruka rero ku bantu bashaka kujya muri Amerika bifashishije green card cyangwa se bari barayibonye, ndetse n'ubundi buryo butandukanye. Mu gihugu cya Uganda ku munsi w'ejo amatora mukuru w'igihugu, ndetse amahirwe yavugaga ko amahirwe ahabwa perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko amakuru atugeraho aka kanya nkomeje kugenda ngenzura 5 kuri 5 n'amakuru avuga yuko uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyanye nka Bobi Wine mu njyana pop mu muziki mu gihugu cya Uganda ariwe ukomeje kuza imbere mu majwi akomeje kwarurwa mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda ku biro by'itora bitandukanye. N'imibare ndayifite ngiye kwigarukaho mu kanya gatoya, nyuma yaho ngiye kubaha inshamake y'andi makuru y'ingenzi tubone kwinjira kuri inkuru yacu y'ingenzi ibiturutse mu gihugu cya Uganda. Imibare ngiye kubagezaho imibare itunguranye mu buryo bukomeye cyane ku muyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ese nyuma y'imyaka 41 byaba bibaye ko witwa utavuga rumwe n'ubutegetsi yaba agiye gusimbura perezida Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi? Mu kanya gato ndabigaruka byose mu buryo burambuye. Reka mbaze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho hirya no hino, hanyuma tune kugaruka kuri inkuru ikomeje kugenda ivugwa mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba byashoboka ko perezida Yoweri Kaguta Museveni nyuma y'imyaka 41 yaba agiye kubona umusimbura we ku butegetsi atari umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba. Reka mbabwire ko amakuru ayandi angera mu buryo bw'inshamake kugira ngo twihute tugaruke ku nkuru ivugwa kuri aya matora mu gihugu cya Uganda. Babwire ko Jamaica yakira ingabo z'u Rwanda zizayifasha gusana ibyangijwe ndetse n'ibiza. Guverinoma Jamaica yakira itsinda ry'abasirikare bashinzwe ubwubatsi bo mu ngabo z'u Rwanda ryoherejweyo gufasha mu bikorwa byo gusana ndetse no gusubiza ku murongo ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza. Umuhango wo kwakira iri tsinda wabereye ku cyicaro gikuru cy'ishuri gikuru rya gisirikare i Kingston kwa 15 Mutarama 2026, uyoborwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubucuruzi mpuzamahanga wa Jamaica witwa Senateur Kamina Johnson Smith. Senateur Johnson Smith yashimiye guverinoma y'u Rwanda
by'umwihariko Perezida Paul Kagame n'abaturage b'u Rwanda kubwo kohereza iri tsinda ry'abasirikare bazakora imirimo y'ubwubatsi. Yavuze ko ubunararibonye bwabo buzatanga umusanzu ukomeye cyane mu bikorwa bya Jamaica byo kwibaka mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ibiza. Yashimye kandi ubufatanye n'ubuvandimwe bw'u Rwanda mu guhangana n'ingaruka zigenda ziyongera kandi zibiza bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere. Colonel Claudie Bizimungu wavuze mu izina ry'ingabo z'u Rwanda yagaragaje ko u Rwanda rwifatanyije na guverinoma n'abaturage ba Jamaica. Yatanze kandi ubutumwa buturutse ku buyobozi bwa RDF ashimangira ko u Rwanda rwiyemeje gukomeza kuba hafi ya Jamaica mu rugendo rwayo rwo kwibaka ndetse no gusana ibyangijwe n'ibiza. Colonel Bizimungu yashimangiye ko kohereza iri tsinda bigaragara cyane icyerekezo cyagutse cy'u Rwanda mu bufatanye mpuzamahanga no mu bikorwa by'ubutabazi. Agaragaza ubunararibonye bwa RDF mu bijyanye no kubaka ndetse n'ibikorwa bigamije kandi gufasha abaturage. Umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare ba RDF bagiye gutanga ubufasha mu kubaka Colonel Moses Kayigamba nawe yagaragaje ko itsinda ayoboye rizakorana n'ingabo za Jamaica n'izindi nzego za leta mu bikorwa byo gusana ndetse no gusubiza ku murongo ibyangijwe mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi. Yongeye ko kohereza iri tsinda biri mu murongo w'icyerekezo ndetse n'icyemezo cyiza Perezida Paul Kagame yafashe cyo gufatanya na Repubulika ya Jamaica cyatangajwe mu ruzinduko rwe yagiriye muri icyo gihugu muri Mata 2022. Muri makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu ivugwa mu gihugu cya Uganda kubyerekeye n'ibikomeje kugenda biva mu matora. Reka mabwire ko ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo yatangaje ko kuba minisitiri w'ingabo n'abayobozi b'ingabo z'iki gihugu bemereye abasirikare ba Iran gukorera imyitozo mu mazi y'iki gihugu bigaragaza ko bifatanyije n'ubutegetsi bwa Iran bumaze igihe bujujubya abaturage babwo. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo bugaragaza ko bakiriye impuruza y'uko minisitiri w'ingabo ndetse z'igihugu barenze ku iteka rijyanye no gukumira Iran mu bikorwa bya gisirikare byo mu mazi. Amerika ivuga ko Iran ari umwe mu baterankunga b'ibikorwa by'iterabwoba, bityo kuyemerera urubuga rwo gukora imyitozo ya gisirikare yo mu mazi bishyira mu kaga umutekano w'akarere. Iti by'umwihariko ntibyumvikana ukuntu Afurika y'Epfo yahaye ikaze inzego z'umutekano za Iran mu gihe zirasa, zifunga ndetse zica urubozo abanya-Iran bari mu bikorwa byo guharanira amahoro. Abanyafurika y'Epfo ati barwaniye Afurika y'Epfo ntiyakwigisha isi ubutabera kandi ishyikiranye na Iran. Amerika yahamije ko kuba Afurika y'Epfo rero yemereye ingabo za Iran kwitoreza mu mazi yayo cyangwa se kugiterana yewe ndetse no kwerekana ko bizafatanya na leta si ukurenga umurongo gusa, ni uguhitamo kujya ku ruhande rumwe n'ubutegetsi bwica abaturage babwo kandi ni ukwinjira mu bikorwa by'iterabwoba. Abanyarwanda bamaze igihe kandi myigaragambyo bamagana izamuka rikabije ry'ibiciro ndetse no gutakaza agaciro ku ifaranga ryabo. Mbere makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko andi makuru aravuga yuko uyu mugabo yitwa Pahlavi ukomoka ibwami yitezwemo umucunguzi wa Iran, igikomangoma cya Iran, akaba kandi umwana wa Mohammed Reza Pahlavi wabaye umwami w'iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'isi imyaka 38 kugeza mu mwaka w'1979. Niwe usahanzwe amaso umucunguzi wa Iran bazahajwe n'ubukene. Iran ikaba igiye kandi kumara amezi agera kuri 3 ihanganye n'ibibazo by'imyigaragambyo yatangiye igamije kwamagana izamuka ry'ibiciro, ubu ikaba kandi iri kweguza abayobozi bakomeye. Abarenga 2,000 kandi bamaze kuyigwamo. Leta z'Ubumwe za Amerika zavuze ko ibintu nibikomeza kandi kuba bibi izabatabara, no kuvuga izatabara abanya-Iran. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwo buvuga ko Amerika na Israel ari byo biri inyuma y'ibi bibazo. Buvuga ko Amerika kandi nitera ibitero kuri Iran, iki gihugu kandi kigendera ku matwara y'idini ya Islam nacyo kizihimura ku nyungu zabo. Ubu bigezaho abigaragambya kandi batangiye gutekereza Reza Pahlavi umaze hafi imyaka 40 aba mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaragaza ko ari we muyobozi ubakwiriye. Reza Pahlavi nawe kandi yakomeje kumvikana asaba ko ubutegetsi muri Iran bwahinduka, ibituma akomeza kandi kwigwizaho. Abamushyigikiye benshi bati harakabaho ingoma ya cyami, uru n'urugamba rwa nyuma, Pahlavi azagaruka. Reza Pahlavi yibona kandi nk'umucunguzi abanya-Iran bakeneye ngo bigobotora ingoma y'amatwara ashingiye ku idini ya Islam. Yakunze kugenera ubutumwa abigaragambya ari muri Amerika aho atuye. Mu butumwa bw'amashusho kandi buhoraho yakunze gusaba abigaragambya gushyiramo imbaraga ntibarambirwe kuko insinzi iri bugufi. Nabo kandi barasizoye batangira no kuvuga ibijyanye n'amagambo arimo umugambanye akwiriye gupfa. Ati bahamagara Pahlavi bati igikomangoma Iran iriteguye, turagutegereje.
uko bamurimbira. Pallavi nawe rero yakunze kandi kugaragara mu bitangazamakuru bya Amerika asaba Donald Trump gutabara abigaragambya. Kwa 13 Mutarama, Trump yasabye abigaragambya gufata ibigo bya leta, anasaba ko ubufasha buri bugufi. Bivugwa ko n'intumwa ya Trump Steve Witkoff yahuye na Pallavi baganira kuri iki kibazo. Pallavi kandi kenshi yasabye ingabo ze n'abashinzwe umutekano wa leta gushyigikira imyigaragambyo. Mu mashusho yasohotse tariki ya 11 Mutarama, yahagaze imbere y'ibendera rya kera rya Iran ryari rifite ikimenyetso cy'intare n'izuba, asaba ashyigikiye leta ya Iran rero guhagarika gukurikiza amabwiriza. Ati bakozi b'inzego za leta kimwe n'abasirikare bashinzwe umutekano, mufite amahitamo, mushyigikire abaturage, mukomeze kandi kuba inshuti z'igihugu, cyangwa se muhitemo gufatanya n'abica abaturage. Ibintu muzabazwa igihe kirekire. Ibyo kugenda kandi kugenda k'ubuzima muri Iran byaturutse ku bintu byinshi cyane, birimo ingaruka z'intambara y'iminsi 12 yayihuje na Israel, ibihano kandi byasubijweho na Loni kubera gahunda ya Iran y'ingufu za nucleaire. N'ifaranga rya Iran ryataye agaciro. Ufite idolari rya Amerika rimwe agahabwa miliyoni 1.4 by'amaliyari ya Iran. Leta yagabanyije inkundanganire ku bikomoka kuri petrol mu bitumizwa amahanga ndetse no ku nganda zikora ibicuruzwa bituma ibintu biba bibi. Mbere gato rero yuko twinjira kuri inkuru yacu ivugwa mu gihugu cya Uganda, reka mbabwire inkuru isa nk'itangaje. Ni mu gihugu cy'Ububiligi, umukecuru w'imyaka 92 umaze umwaka adatwara imodoka yandikiwe contravention. Umukecuru w'imyaka 92 mu Bubiligi uba mu kigo cy'abageze mu zabukuru yaciwe hazabu inshuro 2 kubera gutwara imodoka yiruka ku muvuduko uruta usabwa, nyamara kandi amaze umwaka n'igice yarahagaritse gutwara imodoka. Umukecuru witwa Fernanda Van de Waal yaciwe amagero 126,484. Inzego zamuciye hazabu kandi rigaragaza ko ubwa mbere ari ku itariki ya 18 Ukuboza 2025 atwaye ageze ahitwa Farsienne yagenze ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, mu gihe kandi abahanyura bagomba kugenda ku muvuduko wa kilometero 70 ku isaha. Ubwa kabiri bivugwa ko hari ku 29 Ukuboza 2025 Bruxelles, nabwo kandi yarengeje umuvuduko wagenwe. Fernanda Van de Waal ati ubu sinyitwara imodoka none nibwo nshiwe ihazabu, ntabwo byumvikana. Umukecuru kandi yasavuga ko atazishyura amafaranga kuko ubu igihe agezemo adafite ubushobozi bwo kujya ahantu kure. 767 yanditse ko imodoka y'umukecuru iba mu rugo rw'umukobwa we ndetse itagikoreshwa n'ibiranga byose bikiriho, uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Ikaze mu makuru yacu. Mu gihugu cya Uganda, makuru aturukayo aravuga yuko mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru wa Kampala amajwi akomeje kubarurwa. Biravuga ko muri miliyoni 5 z'abaturage batoye z'amajwi amaje kubarurwa mu gihugu cya Uganda. Biravuga ko uwitwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine mu njyana pop muziki mu gihugu cya Uganda, akaba ari we uri imbere n'amajwi agera kuri 55. Ni amakuru natwe ubwacu dukomeje kugenda tugenzura 5 kuri 5, ariko gusa icyitonderwa ndagira mbabwire ko aka ni agace Bobi Wine n'ubusanzwe asanzwe afitemo abamukurikira benshi cyane cyangwa se amushyigikiye benshi cyane, biganjemo urubyiruko n'ubundi rwakomeje kugenda rugaragaza ko rushyigikiye ko habaho impinduramatwara mu gihugu cya Uganda. Ariko andi makuru akavuga yuko mu bindi bice nanone bitandukanye byo mu ntara zitandukanye mu gihugu cya Uganda ahakomeje kugenda habarurwa amajwi atari yatangira gutangazwa, bitewe nuko no kuyagenzura bigoye, bitewe hanini nuko leta yamaze gufunga ibijyanye na internet muri gihugu cya Uganda. Ariko nkuko n'ubundi byagenze mu mwaka wa 2021, Bobi Wine uyu nguyu yaje gusa nkaho yabonye amajwi menshi cyane mu mujyi wa Kampala, mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kampala, hanini kwa ko higanjemo urubyiruko ariwo rwamutoye ku bwinshi cyane. Ariko mu bice byinshi cyane byo mu cyaro bagiye bitorera muze Yoweri Kaguta Museveni, ubu ngubu afite imyaka igera kuri 81. N'ubundi no kuvuga ngo turacyakomeza gukurikirana 5 kuri 5 tuze kumenya ngo ese niki gikomeza kugenda kiva mu ibarura ry'amajwi mu matora muri iki gihugu cya Uganda, nkuko abantu benshi cyane babitegerezanyije amatsiko. Hagati aho mbabwira ko Perezida Museveni yatoreye ku ishuri ribanza rya Kalo mu burengerazuba bwa Uganda. Nyuma yaho kandi yabwiye abanyamakuru ko yatoye perezida n'abagize inteko ishinga amategeko. Yakomeje avuga ko yizeye ko agomba gutsinda akabona nibura amajwi 80% mu gihe nta bikorwa byo kwiba amajwi bibayeho, ndetse anavuga ko bidashoboka ko Bobi Wine yamuhigika. Uyu mugabo yiyamamaje avuga ko afite intero yo gusigasira ibyagezweho kandi agaharanira ko igihugu gikomeza gutekana Uganda ikazamuka ikagera mu cyiciro cy'ibihugu bifite ubukungu buciriritse. Ni mu gihe Bobi Wine bahanganye imyaka 30 we yakunze kumvikana asaba abakiri bato guharanira
guharanira guhindura ubutegetsi buriho niba bashaka ko ubukungu bw'igihugu buzamuka. Amatora yo muri Uganda yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu kugaragaza ko umuntu yatoye, gusa mu bice bimwe na bimwe iryo koranabuhanga ryanze kugenda rikora. Komisiyo y'amatora yaramutse kandi ibwira abakuriye ibiro by'itora ko aho imashini zizwi nka BVVK zanze gukora, itora rigomba guhita rikomeza kandi hakoreshejwe resite y'itora nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma makuru avuga ko Museveni yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe mu matora aheruka bakoresheje impapuro z'itora mpimbano zigera ku majwi miliyoni 2,000 ndetse miliyoni 2 ndetse 700, ati zirenga miliyoni 1 zacepiwe mu gace ka Nkrumah, izindi miliyoni 1,700 ziva i Dubai. Niyo mpamvu rero twahisemo uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande Bobi Wine rero yavuze ko hari ubujura bw'impapuro z'itora bwakozwe hirya no hino mu gihugu, ati isi ikwiriye kandi kumenya ibiri kubera muri Uganda. Ku munsi w'amatora internet yakuweho, hari ibikorwa by'impapuro mpimbano kandi z'itora ati ziri gukwirakwizwa hose muri iki gihugu cya Uganda. Ati abayobozi bacu barimo na Vice President kandi wacu mu Burengerazuba yataye muri yombi, ati kuri byinshi by'itora kandi dore zizafunzwe, mu gihe abandi birukanywe imashini z'ikoranabuhanga. Ati BVVK ati mu bice byinshi zanze gukora. Bobi Wine kandi yatoreye mu gace ka Wakiso ahitwa Freedom Square muri Magere. Museveni uhabwa amahirwe yo kongera kandi gutsinda ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986 mu gihe Bobi Wine bahatanye we yari afite imyaka 4 icyo gihe y'amavuko. Mu matora aheruka Museveni yagize amajwi 58 mu gihe Bobi Wine rero yagize 35%. Itora nirangira kandi byitezwe ko mu masaha 48 aribwo amajwi y'agateganyo azajya hanze. Amajwi abarirwa